Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Pulit ka Jhalupara outpost ki berpenlong yang gajing Thwet ke Bajor ki Ïohkem Saidin Ali ubala ar penyos nam karta halo gajing syak keno ba udai badan keti Bandung penmensau daga khanshi na gadur khmat kamon ki udai wa khar kangor ubala ar pulai nam karta hakashitrik lalingkat arajar phosau hagapoi phoduna AA minmit kat bawdang ya lenti haghumti parking lot ke badan containment area Shillong. Udewa khar kangor Haduh mentau dang don hapadeng gajing syak sumar hani Grims Hospital Shillong namar gajing jor chwa palat gajing mensau. Kuman cupintip hang ni bagi bahi ngasem jong usamla dewa khar kangor kila ujor daki ejahar Ki Pulit ka Jhalupara Police Outpost hologa di gajing ja dak bajar kerteng yu Saidin Ali badi kun jong ka Aisyah Khatun baju khasin daga pahari.